روز بخیر بینندگان عزیز، سرخط رویدادهاست. منظورتان از استودیوی مرکزی رادیو زودی. امروز از آن خواهیم گفت که بعد زمین لرزه در منطقه رشت سیل فرآمد. حکومت افغانستان میخواهد طالبان را از منطقه اشغال نمودهشان بیرون نماید و زنازنی گروهی زادگان آسیای مرکزی در مسکو و ادامه شکار مهاجران در روسیه از خبرهای دیگری است. مرکز آب و هواشناسی در تاجیکستان برای هفته جوری هوای گرم و غبارآلود و در منطقه کوهی رعد و برق و باران را پیشگویی کرده است. پیش بینی می شود که روز پنجشنبه 15 ایول در پایتخت کشور هوا تا 40 درجه گرم خواهد بود. در همین حال کاربران رادیو زودی از باران سخت خرابی‌آور در نویه رشت خبر می‌دهند. آنها با فرستادن نوار گفتند که نصف روزی 12 ایول بر اثر بارش شدید آب از ساحل بیرون شده است. در نتیجه در دهه پرواگی در تگوبه 2 کوپروک آدمگذر ویران گردید. همصحبتان ما گفتند سیل در دهه خشتورک گاو و مال مردم را نیز برده است. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان فعلا در این باره خبری نشر نکرده است. دیروز در شهر کابل در یک مراسم رمزی فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان گنرال اسکات میلر رهبری این واحد نظامی را بر رئیس استودی مرکزی نیروهای آمریکا گنرال فرانک مکنزی تسلیم نمود. مکنزی که در ایالت فلوریدای آمریکا قرارگاه دارد تا 31 آگوست عملیات احتمالی پشتیبانی از نیروهای وزارت مدافع و امنیت افغانستان را بر عهده خواهد داشت. با آغاز بیرونشوی نیروهای آمریکایی در افغانستان در تاریخ 1 می از 3 کیسه 421 نویه افغانستان به تصرف طالبان افغان گذشت و خطر زیاد بود که حکومت کابل فرو می پوشد. ولی به نظر می رسد که نیروهای دولتی افغانستان به خود آمده تلاش دارند کنترل منطقه را برقرار کنند. اسکندر خوجه میرزاده گزارش می‌دهد. طالبان اکثر ناحیه‌های ولایت شمالی قندوز افغانستان را تحت نظارت قرار دادند. ارتش و گروه‌های نیمه نظامی صادق به دولت افغانستان کوشش دارند که پایتخت ولایت شهر قندوز را از ورود طالبان امن نگه دارند. بعد 20 سال عملیات بین المللی ضد تروریسم، نیروهای خارجی خاک افغانستان را ترک می کنند و طالبان با استفاده از وضعیت مناطق زیادی را اشغال نمودند. تنها در ولایت قندوز نزدیک به 12,000 نفر مجبور شدند که خانه و در خود را پرتافته از جنگ فرار کنند. مالای ما سوخته دیگه چیز میزی نیست. خانه کلکش غار و غرز. به داده رایمی بالای سارم میزند از اون میخرد، تیارم میزند از اون میخرد، کلی دنیا میزند در فرق خانه میخرد. دیگه از موش گرفتی مردکه چیز میزی نمونده. اینمی زیر اینمی کمپلی کنه، زیر اینمی چادری کنه، اینمی هفته و ششتگی سیم. اینجا مجلس شدم از امام صاحب، از بندر امام صاحب آمدیم. هیچ کمک به ما نرسید. کشنا داشتن اینجا در خواستیم. روز یکشنبه بعد یک برخورد وزنین مسلحانه با طالبان، سربازان واحدهای تعیینات خاص ارتش افغانستان به پاک نمودن قندهار از آشوبگران شروع نمودند. سالهای طولانی گروه‌های تعیینات خاص ارتش افغانستان با پشتیبانی سربازان امریکایی این گونه عملیات را پیش می بردند. ولی اکنون وضع تغییر یافت و آنها باید به عزم و اراده خود تکیه کنند. سربازان کوچه ها و خانه های دهه خان بابا را تفتیش می کنند. فرمانده واحد نظامی می گوید آوازه ها درباره حضور طالبان تصدیق نشدند. داخل بازم با مردم ولسوالی اطمینان میدیم که در این منطقه انشالله مشکل خاصی وجود نداره. یکی از سربازان می گوید طالبان دستاوردهایشان را از بودش زیاد نشان می دهند. هیچ مشکل نیست. مشکل نیست. به ما باور کنید. حکومت افغانستان میخواد دشمن را از شهرها و ناحیه‌های از حساب ترس و ترغیبات بر دروغ اشغال نمودش اخراج کند. ما منطقه را پاک کردیم. در این برخورد هر دو طرف تلفات داشتند. وزارت مدافع افغانستان میگوید روزهای اخیر کمش 26 طالب سلاح به دست کشته شد. شما
сархати рӯйдодҳоро тамошо доред. вазири кишоварзии Тоҷикистон сабаби болоравии нархи сабзӣ дар кишварро ба сард омадани зимистони имсола рабт дод ки ба ҳосили ин сабзавот ва нигаҳдории он таъсир расондааст. Сулаймон Зиёзода дирӯз дар нишасти хабарӣ гуфт, нархи сабзӣ бо ворид шудани ҳосили нав ба бозор ки аз 15 июл дар назар аст поин хоҳад рафт. Ба қавли вазири тоҷик, ҳоло ҷамъоварии сабзӣ дар ноҳияҳои Деваштичу Истарафшани вилояти Суғд ва баъзе навоҳии вилояти Хатлон ҷараён дорад. Вазорати кишоварзӣ мегӯяд, феълан нархи сабзӣ дар бозорҳои Душанбе ва минтақаҳои атроф 6-7 сомонӣ ва Хуҷанду Бохтар 4-5 сомонӣ қимат дорад. моҳҳои ахир нархи 1 кило сабзӣ то 10-12 сомонӣ дар Тоҷикистон боло рафта буд. ҳамакнун арзиши он каме коҳиш ёфт, аммо ҳанӯз ҳам назар ба соли гузашта чанд маротиба гаронтар аст. меравем ба Русия. Дар шаҳри Санкт-Петербург мақомоти ҳифзи ҳуқуқ барои муайян кардани муҳоҷирони ғайриқонунӣ рейд баргузор карданд. Дар ин амалиёт 68 корманди полис 2000 манзилро дар 11 бинои истиқоматӣ тафтиш карданд. дар натиҷа 50 тан аз муҳоҷиронро ба шӯъба бурданд. нисбати 30 нафари онҳо ки ҳуҷҷатҳояшон нодуруст буданд, парвандаҳои маъмурӣ тартиб дода шудааст. аз ин пештар расонаи Невские новости навишта буд ки дар сохтмонҳо низ рейд баргузор гардида кормандони полис муҳоҷирон аз Осиёи марказиро бо сагҳо тафтиш карданд. баргузории рейдҳо дар ҳолест ки тибқи қарори Владимир Путин муҳоҷирони ғайриқонунӣ дар Русия барои дуруст кардани санадҳояшон то 30 сентябри имсол фурсат доранд. баъди он депорт шурӯъ мешавад. вазорати корои дохилии Русия ният дорад раванди додани патентро дар хориҷ аз Русия ба роҳ монанд. хабаргузории ТАСС аз қавли ин ниҳод мегӯяд, иқдоми мазкур ба хотири тезонидани раванди додани патент ба муҳоҷирон ва аз сӯи дигар пешгирӣ аз вуруди онҳоест ки қонунҳоро вайрон карданд. ин амалӣ мегардад. тибқи нақша муҳоҷирон қабл аз сафар ба Русия дар намояндагии идораҳои муҳоҷирати ин кишвар воқеъ дар зодгоҳашон ҳуҷҷатҳои зарурӣ аз ҷумла сертификати донистани забони русӣ ва таърихи Русия, маълумотномаи орӣ будан аз бемориҳои сироятӣ ва суғуртаи тиббиро барои дарёфти патент хоҳанд супурд. чунин пешниҳоди мақомоти Русия дар шароитест ки муҳоҷирон пайваста аз навбатҳои тӯлонӣ ва сарсониҳо барои гирифтани патент ва ҳамчунин тамаҷҷӯии миёнаравон шикоят мекунанд. ба иттилои вазорати корҳои дохилии Русия, дар 5 моҳи соли ҷорӣ 540 000 нафар шаҳрвандони хориҷӣ барои кор дар ин кишвар патент гирифтанд. бармегардем ба Тоҷикистон. дар ноҳияи Кони Бодом додгоҳ 5 сокинро бо иттиҳоми пайравӣ ба ташкилоти мамнӯи Салафия ба зиндон маҳкум намуд. маҳкумшудаҳо аз 32 то 40 сол дошта барои содир кардани ҷиноят алайҳи сохти конститутсионӣ ва амнияти давлатӣ гунаҳгор дониста шуданд. вазорати корҳои дохилӣ мегӯяд, ин 5 нафар дар ҳудуди шаҳри Кони Бодом фаъолияти ғайриқонунӣ аз ҷумла ҷамоматҳои мақсадноки махфиро ташкил намуда, адабиёти мазмуни ифроти доштаро истифода бурданд. ба ҳамин тартиб яке аз онҳо ба 6.5 сол ва боқимонда ба 5 соли зиндони низомаш сахт маҳкум гардиданд. назари вакилони дифоъ ва пайвандони онҳо ба ин айбнома дастрас нест. шаби гузашта беш аз 100 муҳоҷирони Осиёи марказӣ дар ҷанубу шарқи Москав занозанӣ карданд. ин ҷанҷоли гурӯҳӣ дар назди метрои Кузьминки ба амал омада. ба қавли хабаргузориҳои русӣ, дар пайи он 20 нафар боздошт шуданд. бархе расонаҳо мегӯянд, муноқиша байни муҳоҷирони Қирғизистону Ӯзбекистон ба амал омадааст, аммо баъзеи дигар менависанд ки ширкатдорон муҳоҷирони тоҷику қирғиз буданд. дар вақти занозанӣ муҳоҷирон барои ҳаракати мошинҳо ва одамон халал расонданд. гуфта мешавад, чанде аз ширкатдорони ҷанҷолро бо захмҳои корт дар бемористон бистарӣ карданд. таҳқиқи сабабҳои занозанӣ идома дорад ва дар сурати ба даст омадани тафсилоти бештар шумо бинандагони азизро дар ҷараён хоҳем гузошт.
حالا برایتون درباره قربی رسمی اسعار خارجی در تاجیکستان معلومات میدیم. از آن بانک ملی برای امروز 13 ایول نرخ $1 رو 11 سومونی و 32 درم و 1 یورو رو 13 سومونی و 42 درم قرار نموده است. امروز قربی 1000 روبل روسی 151 سومونی و 40 درم نرخ دارد. دوستان عزیز، این چند خبر تازه بود که تو این لحظه به دست من رسید. از همکاری و همراهی شما سپاسگزارم. ملاقات بعدی ما فردا در همین وقت دایر می شود. فراموش نکنید، خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارتان.